Kachi tura tangkita ng yamong. Kang makukuzirin ko Jesu Krista yang libero polite. Isa si bakung poki ipang yamong tangkita ng ketu kyovanom natin kia malalile. Kachi trupa nguchi. Bible ku kata yorong kachi trupa nguchi hi. Nyatara na kalap chechua tsura pa yuku malalirong changyang hatsa ningtang pikya kikya kyo na lamtingering isa yuna kache tropa ordination hi tsara na koin tsakong shipalong lipa satiyola tikirala tikirati tung Tsura bayu surati tung ta apam kyang orden matsareng mazu palongda ka palongda yang chi tingko kanglang sarati kingro atsa orden tsacho pa isa na azung tacho ku ngure ina azung tacho ang kinong aku di ba azung tacho tsa livira ke tharelana Tharaya Sangtachi ineta kinung Leviticus chapter 8 verses 10 lanat. Sora pa yuita kireng. Hatsapo mosana amaya sing tuchi apa maya chacho ko hatsata abatung pa kyang masache chacho. Apina tuchi kara kyo polu tsa thanyapili khachong ko polu ko hatsala sing thara apam ko matata ko amatung chize ara cha tuchi ara masache cho apina aron tachai tuchi tungke cha ko mayacha api khache cho cho hatapa apina aron surati pekhu noro chong ko abatung bana yo cho roi ara fakam khamcha chong shara cha chong ko aratat la kuchi tri chacho anyu pa zung ta cho asia zung ta cho lana anyu pa Timothy anya 2 Timothy chapter 2 verses 20-21 ko malakatula talang papa lireng kara taripi ko kara hon kara sing ko lishe kara pasa thata ko kara masala pichinong kalap cho lileng Hatsana, karena apara changchang, amangi hatsa tari lada masache likang, apitsa patsa satala pichinong, duno apitsa abatung pat satala, ko atsa nguchi apamla pichinong masache cho, I tsara pa masayu lile. Hicha chakena, tsara pa yu, akikya isada, lamtinong, kache tropa nguchi hi, setting apart for the ministry, to fulfill the biblical principle. Abatung pa yunda, tu malacho lirong, pa sa true chenda, which is socho pa, he ordination which lile. Kote isanang church history la, apostolic age. River which pikala, aku tipa biblical orientation, ordination hitang, Church Father Hippolytus of Rome, AD 217 lana, Hippa, church tradition la, prayer of ordination, Kache Tropa Tankita Nangzang, AD 217 la tikechong. Ida te yocho kyoda, ordination, Kache Tropa hi, wuchi hi, Nyatara da kalap chechoa, Azung tacho na balaliro isa apam da katapi lamtinong. Mosana, kode isa na azung tacho la livira ke tarenge la kiting ranang. Surabana, Mosate yorang. Eron ko api surati apam kyangsa mayachoda kache trong. Tuningtang ara kache tronong. Aratsa amapakula.
Jung akang li ayong kakuchi joda dikeno ning tang ara troching ako yochopa isada azang tachula ti tangule. Biblical purpose of ordination azang tachula isada kiting kangla si tangule leng tuiko ordain saro nyachara khatum to confirm a spiritual gift of grace isada azang tachula khatu Anyuba Timothy Katu Tarola, Kote Kitina Polna, Kote Timothy Kyang, Muching Yamke Chachong, Suraba Chia Allah Trusono Ningta, in a Kyang Yamkina, Masache Jare. Ordain Sapahi, concept as the Holy of Holies, Hazabayo concept ma? As a Abasaupa Yola, Abasaupa, Hazabayo concept ma? Tanya Salang. Spiritual gift of grace. Surabaya achomang chiyata ala zachenda. Surabaya achomang chiyata ala masachenda. Abatong pa litro tikeno ningtang. Abatong pa litro nyokono ningtang. Litro da tu malacharong. Amalonda tu malacharong hatsapala rangzeng pa nguchi. Masache lachenda. Allah makap nguchino ning tang orten sa chopa isada ngure hatoi ko chengalang alimila denomination papa tung lileng different denomination aras orten sareng that is ayo Baptist understanding of orientation hita ecclesiastical responsibilities litro tike pala Allah khakuchi choda Allah ratanda apara apamna maguchi chepa arakyang sure chona arakyang tasi chona abatong ba litro tikenong yucho nyanong litro nyanong nitang chegala tsaramba na thochepa langra isa ati tangkita narada isa sangtam ashimokungla ara territory tashi tsaramba na chegelang thoche lele tsaramba kyang ading se chare Paul na Anyuba Timothy Mbakya Mbakya Katula Ku Katula Kapapa lang tung lileng Kara hon na kalap chong Kara taripi na kalap chong Kara sing na kalap chong Kara lishe na kalap chong Papa atung lileng Sata papa lapi chire Kara atung te shiraro te ding tang Shing terangye papa yopore Atati na batenong Koro atala karala special guest rote ni tanto yopare Shigdara karala masak Tudarati makangla shangra mayang masak rote pichino koleng Karala special reservation ning ta yopare Paul na Timothy te yopatsang Abatong bati keno ning ta Artung yolana na trochereng Takatung Shin katung, ku katula, patsa matriche yopacho kyoda, ne tungte uchila, masache na pichino na truchere. Karakuro karala, masala pichino. America la White House la, country la, Prime Minister kyochopa, President kyochopa vate, White House la. Are you dinner kat we hold sareng? Atsa country your head. Ti to hold sareng. Hatsari la pichi patsa koro sa tusanong special reserve sada yopako kanglang arana hatsaroi. Country head ti kote ara country holding rundown. Dinner hold sa patsa White House la. Pat sa katu. Chingring choda. Aranda. Kachore. Chenyalang Reverend God Sipahi Kate de Rochong Isada Reverend God Sipahi Chiri Japa Arakyang honor sapa Arakyang tichipa Apiyo title katum Sichana Kote Ara ordain saranang Ara Kache Trona Chenyatina Ara
卡切托瑞国有人能阿拉强带到克东，行人这把用带到克东阿拉强这人。Privilege and responsibilities of ordained ministers in the Bible. Ordained sapa, Aaron Shamsurati, Kyang Aaron Shamsurati Kyang, Kata ordained sajacho aranita privileges to lirong, Azingta chola kode sanang, Joshua Tarea sang sarepa salaki ting na tita ngulileng, Hipa, Aaron Shamsurati ning tang, no tribal territory. Araning tang, Aaron Levit Shamsurati ning tang, Ali Changchapa Maleng, Azungta Chula Tita Yulileng, Reuben, Simon, Judea, Gad, Naphtali, Dan, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Ara Yucho Tareanga. Tarea song Pata Levi Aaron Shamsurati. Kode Surabada. Israel Radite. Joshua. Alitza Ara Ahung Atramai Bikyang Changchang. Ako yochong. Ali Changchachong. Da Levi Hung Kyang Zala Alitza Machachong. Tuiko Alitza Rakyang Machachong. Chengalang Nagara yo context la. If there is no land, no identity. Ali Malikang la. Isa aning maleng. Isa apatung rama ko yodare. Ya nalimaliko kang lang. Nakumalipo kang lang. Natuitoy kong rachirora. Natsishiram chire ko yodare. Sorang bana. Israel roti kyang. Kote. Alita changta chong. Livi hong ti alimangucho. Tuiko ara alimangucho. Joshua tariya sang repas under the keating. The Lord our God is their inheritance. Ako yulile. Sorang ba yuli yo batang. Abatong ba sorang batang. Hiri livira hong ti ning tang. Seeking lile. Ata tuku yoro. Arading ta Israel radam bapachola. Changcho za anaron lolom tanong. Sorang ba yuli tiza yulile. Chegalang Dimapur. Sangtam litrola yusuratina. Kutsi tereba pasarung kole. Ata zakatu. Sepsa. Koro sarung kole. Lula na chisi checho sarung kole. Ama pa kapalongpa. Hiria pamlana. Changcho katutsang. Hiri. Sarat. Ama pakula. Mashono ningtang. Ara kache chona. Toche chachong. Ara ningtang sanong. Ako abatong bana. Israel rate mabapala yuzu katu chulile. Atayko kote hila ipa Joshua tarea sang repas sang lai sana kiting ranang mabapaning tang using akaka tsona pada chulile. Hiri sana abatong pa shakula nguchin uning tang akang apam kakuchi chona asaying che. Akung laza tu ying che, ara kache to nang kuchirong, ara ning tang, privileges, abatung pada, Israel rakyang chacho, amawanong tila, changcho katula ara kyang chanong ning tang, sonra pada ara kyang malacho lile. Amay generati kiting cho tere mga tere takula, kodi hatala na charo cho lao tsunang, abatung kapa kyang amapapatsa kara yopapay, hatuku. Shakula nguchiriti ningtang. Sarapatsa orden sana kache trona nguchiliro araningtang tronong sulam. Yopang ako Israel rate sarapana yocho yudile. Hong tere ngay na te kiyo kong hiria pam na shakula nguchinong makong using singti kinong mayurite abadong ba ningta yuzi Sa yonong makong ta livi hong saralirong arana tu shakula saraba yang lening ta nguchino ning ta saraba yang lening ta tono ning ta saraba ra akang che yusia cha ning ta chono ning ta arate mala che cho pa sa lile amoi krisala chedra chedla rating
Chagalang Sangtamra Ashima Kumpoki Orton Minister Ara Tere Tero Lila Ara Tero Retired Sakong Ara Trete Ara Pamtrung Taking Lite Ara Tolam Long Taking Lite Akang Peka Chia Kala Pam Kakuchi Choda Sangtamra Ning Tang Michang Sana Sangtamra Ning Tang Sunro Yatsa Pam Tsina Muchichong Ati is a loner Reverend Leose Kula Sangtam Radita Tankita Nacholile Reverend Sapong Kula Pom the Sangtam Radita Tankita Nacholile Hatakyo Ordained Minister Ting Buchila Yeli Lirati Changalang Ara Akangko Pekanyamo Kuti Cho Kalana Ara Kashalinge Sangtam Running Town Tankita Nala Ara Kyashang Male. 2021 Chingtu Lito Lalite Mission Conference Lite Prayer Char Ako Kanglang Ordained Minister Si Apam Kyang Katu Chako Prayer Char Hatapa Prayer Char Lang Sangtamra Ning Tang Sangtamra Akirati Ning Tang Sangtamra Amatira Charo Solo Ning Tang Sangtamra Shantu Ning Tang Tankitana Collection Sako Kanglang Nyamung Yare Ordained Minister Sina Sangtamra Amawaning Tang Tankitana Kanung Shalom Prayer Char Arakyang Chako Ara Pamda Hatapa Tankitana Akongu Kyako Hatapa Tankitana Kuna Sangtamra Lang Papatila Amawanung Muyaleko in a long terrain. Chagalang United Sangtam Baptist Literati Ashima Kunda. Sara Orten Sana, Kache Trona Muchili Yarong, Israel running Tangla. Israel runner Ali Lacharo Cho Sanung Koleng, Kusi Mapasanung Koleng, Galora Mapasanung Koleng. Surabana Mawacha Cho Israel runner Kapalung Cho Apamiola, Changchola, Sara Shakula Wuchiro, Kache Toraning Tang Sanung Ko Yonge. Chengalang is a limiter. It's as Israel yo context ma, Suro Papa, Limi Papa Tacho Kanglana, Hataroi Moguchi Chenge. Sara Muchila Kashang Liro, a running town. Ashima Kundara Yola Zelilena, Sangtabra Yola Zelilena, Sangtabra Letinanita Tankitana Cherlena go Gusonona Tinke Katum. String attached. Ordained Minister T, Muchilanya Lirati Nigdown. Hiroi Sangtamra Litro Cure, 80 churches Tila. Gangla Katupi Ordained Ministers. Ningtang Kache Toranita Tankitana Kete. Majority the Kapalung Cho Amapa. Kapalong Yopa Chako Kanglang. Sara in service la Liaro Arakangla Atapa. Salam Macharain. Ta Sara Muchila Ngeliaro. Running Tang, Chola Atamata. Tankita Nang, Ashima Kundara Yola Lilina Konam, Ara Chichare. Hatiko, Chrisala Mai, Dimapur Little Lalepa Utility, Turambana, Israelite Kache Tronon, Yobang Guchi Hita, Angemayang Atanung Guchilile. Azintacho in the Kicho Kyona. Sing to Retiapam Masachenon, Amatung Chiapam Masachenon, Yepti Chiapam Masachenon, Aralipa Matam Apam Masachena, Kasanda, Matsichena, Abadong Bati Kenoning Town, Arakang Tochechong, a running town, Israel Kang Ali Chang Jate, Arakang Ali Chang Machange. A running town, Soraba Amawa, Akanglia, Yong Akanglenoning town. Sorabada, Eron go apisham to retaining town, as in Tachola Trolile. Chegalang Isa, Yo Shang La Ma. Chegalang, you see Uchicho Tashila.
Sangtam le la orten sa ko khang lang gu chila kya shang li rati sangtam rati da. Ka tang tro chong gu te sora ba kyang ading se chare. Sangtam rati da araku ki ho ting chong gu te yu chi te sora ba kyang ading se chare. Ara apa profession lang sinong bangkong ara akang lea yong kaku chicho akung lasa Reverend Sipi se ko tanong Reverend Chitong ko tanong ara akang abadong paning tang chope ko Ajay ko suro papati trong lang tolam long pichi pa atong lenong ta cheng lang sangtam ra yucho kyang lang da sangtam ra yucho di litro di kyang lang da sangtam ra mawa chanong kyang lang da Akang pekha chia asak kung tashi abadong pa kyang chona sangtam rati kere ate actively sara ministry la tike yaro yamung ka to retire sanong ate sara nguchila ngeli pel yaro akang pekha chia abam sangtam rati tang chakong ate ko isa ko cho shetam Sangtam ra ordained minister ti khatoli ro pero yu chola sikhatu thangyang hida le le isala te thare tharo tu le khe nya nda khiche le achai ko sangtam ra ti pamda palu ko sho shatam tangkida nang khuna ara chingsup kutsap li sonong ara mawa khuna sangtam ra ala ze jang le nong ara tangkida nang khuna sangtam ra ti ala Baru yu chokyo zike sonong pa isa yu si tangkita na mala sanong acay ko le te hiri ordained minister ti saraliro isa na reverend ko ti chokyo na ara kyang chiring chapala ara kyang khichipala ara kyang tropala isa sangtabra lolam chang akang la ara changyalang hipa shakulana pasa ara ningtang trochena Israel kyang using chacho kyona pasa shulam katu ara kyang toje hi nayoe ko machenge sangtam ratina ati tunguchi yaro hikuna arasat long kyang da matoza akang le yongla sangtam ratina tangkita na tronong palile achai ko isa pamda hi collective effort apam yorata ba khanglang khata gu chi chedong ko khang Hipa guchining tang long term strategy khata chungko khanglang sangtamra ordained minister sako lirati guchi yako guchi langeli pa khanglang tuma yong dam bali pa ma chano ta sangtamra ti apam thol lamlong kherata ko intellectual lamlong contribution sako khanglang arang guchi langeli lite Ara maling naying na mape chako khanglang sangtam ralang da yare ko akong china ara akang kanyang shuza anmala kanyang da isa tike sonong isa apam da nguchikang la isa ni da amwanong chanong na ko nang Israel pe kya sonra banda khata lang da rati khache tro chong chengyalang limila malong papa lilila khata orten sa ng guchi royarong Limi malichi rocho kyona chengyalang isa yucho lasa zaroi tike yale ajay ko isa apamda tula korong lamkha to tanda tula koro to tanda isa langdarati kanyang sona hatsa kyona asi surorati sangtam rati ara chaina ataza acha khachoda aya orten sakangla tichiram chire Orten sakang la kumbalire, orten sakang la hitare ko asi surorati, trambayang sopa masako kang lang. Ate orten sako sarang muchila ngeli liro, ara chaying te kingda, ara kanyang licho kuda, asi surorati kang sa encouragement sana. Sora bara yang liza maropolite, upcoming young generations sa, orten minister sangtam ratung charonda, nagara yola, limi yola. Lorong na tigeno ning tang hi isa pa muchilile na ko nang sora ba yucha cheke pe kya ki kya kyo nang isa majority te changtare sora ba na ipa yuku isa pa mowa chang maso changyang sa isa yuzir atsati hipai
api amapoki zaro nelipa kadang amawanung ko kona longtre sirang mana na api tiki pala ko narukuki matoza moa chang